Pavle Stanišić iz knjige Plavi putevi. Kad dođu na moja vrata. Da je tu ona je uvijek znala što treba da obučem i kakav treba da izgledam u svakoj prilici. Ona je to jednostavno osjećala, a ja to nikad nisam znao. Bože, nećeš valjda takav na sahranu. Nisi pošao na utakmicu, nego na doček Nove godine. Bio je to beštav doček. Snijeg je sipao. Bez toga su bile nezamislive novogodišnje noći. A te godine je sipao. Prošli smo utrtom stazom kroz park ispod borova i omorika sa opuštenim granama, pretovarenim kristalisanim nebeskim sjajem. Slutila se toplina iz svake izgovorene riječi. Žurili smo, skoro trčali, kao da će nam se desiti nešto neobično, nešto što oduvijek iščekujemo, pa ne smijemo zakasniti. Dočekala nas je blještavo osvijetljena sala puna prijatelja. Onda nam je prišao onaj uglađeni direktor sale. Jeste, to je njegov glas što se dolje čuje. Onaj poze, pozdravio nas je, zaželio nam prijatnu noć, ali nekako neiskreno, skoro cinično. Meni se tako učinilo, premda je ona kasnije tvrdila da sam ja to izmislio, pošto imam organsku potrebu da uvijek sve pokvarim. Nešto joj je on i rekao, nešto čega sada nisam mogao da se sjetim, što je u meni izazvalo oporu, gorčinu, pa sam za stolom proguđao. Nismo valjda radi toga žurili, na što je ona odgovorila. Žurili smo da bismo plovili i skoro me odvukla od stola. Bio je to jedan stari valcer, sad više nisam pamtio da li smo plesali po lijepom plavom Dunavu ili se drugačije zvala ta rijeka, ali sam odmah shvatio da to odijelo za ovu priliku nikako ne bi odgovaralo. Stojim tako pred otvorenim ormanom, kao pred otvorenom knjigom. Sve kože koje sam ovdje svlačio kad više nije bilo potrebe da ih na sebi nosim, vise predamnom. Čitav moj život na tim krpama, mnogi je puškasti, mnogi zastrašujući dani, večeri nade, zvijezdane noći, bolne samoće, tople kiše, lepršavi snjegovi, svečano sivo odijelo, radno zimsko, radno jesenje, siva jakna, kožna, sportska za proljećne izlete, pantalone, mantili, previše za jedan život. Trebalo je odigrati sve to uloge i to onako savjesno, detaljno, bez improvizacija. Stojim zbunjen, neodlučan. U ovoj situaciji nikad se ranije nisam nalazio i ne znam u kakvoj koži treba da se pojavim na vratima. Jeste, to je onaj glas direktora sale što se dolje čuje, ali ponovo ne mogu da odgonetnem šta je ono onda rekao, taj piskutavi, šuštavi glas. Možda ovo tamno, svečano za sahrane i vjenčanja, u kojem sam bio nespretni mladoženja i prestrašeni i ožalošćeni sin. Nisam bio siguran da bi ono odgovaralo položaju u kojem se sada nalazim. Skoro je novo, jer ga sva sreća nisam često koristio. Ona je istina tvrdila da je kroj staromodan i da bi ga trebalo zamijeniti, ali ja sam po običaju imao suprotno mišljenje. Za ovaj rukav držala se onda pred matičarem, kao da se drži za spasonosnu dasku na sred okeana. To isto je činila i u nekoliko još tužnijih prilika i pred nekoliko tamnih otvorenih raka, a 2 put su i mene pridržavali za te rukave da se održim u uspravnom položaju. U tom odijelu sam je dočekao i onog jutra pred porodilištem i prihvatio sanju nad kojom smo strepili i kojoj smo se radovali kao proljeću, a koja sad, sva sreća, daleko odavde njeguje neke čudljive starce u jednom nürnberškom Altersheimu. Možda je rješenje kockasta sportska jakna i jednobojne sive pantalone. Dočekat ću ih ovako jednostavno, lagano odjeven, kao da sam se spremio da idem na izlet na vrelo Bosne, da se kroz dugi drvored topola provezem fijakrom do restorana s drvenom terasom nad bistrom, hladnom vodom, gdje ću jesti pastrmke, potočare,
s crvenim pjegama i piti sarajevsko pivo. Koliko sam samo puta pomislio kako ću s njima otići tamo, a uvijek smo išli na neka druga mjesta, jednostavno, eto, nije nam se dalo. Da se sad za ove tako oblači, ne, to nikako ne mogu sebi da dozvolim. Sad se pokazalo, dakle, da je ona bila u pravu, da ja pojma o tome nemam kako se treba obući za koju priliku. Ona bi odmah bez razmišljanja riješila sve moje muke i iz tog raskiđenog ormara izvukla jedino pravo rješenje, ali nje odavno nema. Uspjeli smo nekako da je onda ubacimo u jedan konvoj za izbjeglice. Brzo se spremila, sve je znala šta ju je potrebno, a ja eto stojim pred tim spremištem vlastitih koža bespomoćan. Predugo sam se zadržao pred tim ostacima našeg života, jer onaj šuštavi glas odozdo je sve bliži i već se čuje lupa na vratima susjeda koji stanuje ispod. Odozdo već stiže i žensko zapomaganje. Ostavite njega, on ništa nije kriv, a ja još uvijek nisam izabrao šta ću obući i kakav će se pojaviti kad dođu na moja vrata. Koraci su, evo, sve bliži, čuju se jasno. Ipak, budi sigurna da za ovakve prilike zaista nemam prikladno odijelo. O tome nikad nismo mislili, ali drugi